Ai, bwega sana mutegeri wa Weru TV kwitha ukigwatana about mubango ijo twario maibwagi gukarantena kuthura gutega mubango juju ngakwira ntuko narwa turenda ikwariria mantu ja mathina jara jejaga kiri in-laws betu rira withirwa ukigura rutere ruria thina iriku in-laws babukuretaira kana thina iriku ubaikairia ijo tugetha tukiaragia nontu inyagwa wi in-law obara bangi and so ndithugania itu tutige inya tureterwo in-laws itu tutige kwanda mbeu iria itiagirite kiri in-laws bara tu tukajukwo twikwe nangi na tu in-laws and so still uria wijire na uria witire nderengi we are all in-laws and so ithina iriku ende mere mantu jau kankaribishe mamu wetu ntukwe narwa karibu sana mamu. Asante sana Philip. Wikuraja muno ethwa gikethia mutegeri Bwega sana Philip. Muga mutegeri gwetu ibwega nontu bocemania Jumatano ingi nthongi iria mwathani atwenderete twinde kwithirwa twi moyo twinde ti kawaida ikiama mwathani aturingirite kwa hivyo karibuni. Aya, asante sana mama. Na ntukwe naro tukiarira mantu ja in-laws, mbigagwa mantu ja complaints. Inyingi iria in-laws, mother-in-law, father-in-law, cousin-in-laws, sister-in-law, bonthe bakiarirwa na brother-in-law. Bara beja kuja kureta thina buketha bwina musukumano. Buketha bwina thina kuma brother okwa agurire mwekuru ati tuonaira cukari ati jaka gutona kuma mware okwa kugurwa muthako uu ntimuonaga njekwa ntimwigagua yani gukaa yani ugwe wina thina somewhere of which ntijegetha mama agatwira getha bagakarithwa nthi tuthithie get together ya in-laws ake tukarende twirane uria tugakaraga nontu antu bara baingi ibakwithira bakithura imantu jaja in-laws muthaka arandetaira gacukari kuma kugura mwekuru tabathari na kwithirwa akiatha muthaka okwa of which maybe pampers cirambiririe kugurwa ndene njau ntibatetera gwe mamtwire in-laws imbie na thina ibwega sana Purity kwira ibwega nontu nyapa kwithirwa twina topic ja ici ntuku ici narua twire mutegeri gwetu ukeja kwithirwa urumwe wabo withirwa ukimenyaga ati iniro number 1 mbuge thina nara yuma ati kingi mbere kinya mwari ukigurwo ndene anja nubati gucierewa atiri mbere uro kwendete muthaka uria babangi bonthe bakwendete nontu bakwithirwa muthaka wao na kwendete teka wendo kana baina love ta muthaka uria kwendete kou kinya wona mantu jamwe jatibati gugutisa na jatibati gukurigaria nubati kweregwa muntu uria umwe wagwitire kwenu no kwendete na wendo bokama babangi wendo bokwetheria muntu agaciumia agakwenda ketheingi no nthaka agakwenda nontu noenderwo imuthaka ogwe na ati no option kiu ikiabati kwerewa erewe naretero muko mutana na uu nwe inya wona ati thongi muthaka oku kwibironere ndene yagwe na abienda kigiatumira mwenda kou ugwe wingi no nthaka otibati kuthura muko mutana ko bati guciumia na inya buru ura umba ukamwenda kenda akomba kunganira nja yaku kana akomba kunganira kinya we ngwa nkorone yaku riro kumuona ukaigwa ukimwenda akari ura akari nontu imwendwa gwa muthaka waku wethirwa ni in-laws baba arocia ba mukuru tanocia ba mukuru bau bati gukunogia kinya we ubati kweregwa ati imutano muno kwendete tibo ko unyona to misunderstanding to mote bati kujukaia to serious nontu ko bo Purity bathura ukona kinya bambirie kuga wonire mwarongi na iko oni ntekaraku mwarongi na iko ntekaraku oni ngina mbona yogwa kombonia oni ntekaraku ko gaciere gwatiri muthaka wao kwendete ko no kwendere na no wakuretere njaizi teba ubangi bonde ko winya wona behavior ko kaneri ko tebati gugutisha instead ko bati ko barombera muno na Murungu akaba make ba understand ati
ugo wi mwendo gwa muthaka wao kwou ugo manto jamwe jareta kando purity jatibati gugutisa jatibati gukunogia kethe uri mathainiro no bati kwerwa muthaka oku na aguranire nontu bwa mbere teka ukaimwe kugura mwari u ari ati ukai kugura mwara ungina no mwari wa itha kuma ome abati kugura na no gwa arathithirie so nande ni no ndaka kabati kwerwa muko mutane nejire mwari akeregwa mwaro no muthaka akeregwa mutanongina na aguranire na mwende nontu mutanongina na mwendete kethe imburatheiniro na bati kwenda muko mutanongina nontu fathamo te gwagurire mwekuru wagwe kinya gwa kinyari mwekuru wagwe na kinyethu babu kana thoki ura we nontu no mwendete ati kuona uthuku wawe kwou na njire nkwi kabwinde bubati kumwenda nontu bakwithirwa muthaka wenu na abwendere kwou nande kira kiro pirete wendo bubati kwendelea kire bonde nyake thia batumbo mwenda na wendo bwa kama exactly ura muthaka wao amwendete na kethira nande kethira wina mtusumbua in-law sumbua na nyonto takato between the same kuthona in-law sumbua riria bwina mantu je nubugwira niritwa mukuru iria jaga atiji kuringa miari kinya bedroom chieto ja akugura tu yani sumbua tu no mwanka ko akuigithia buthuku no kwera ndauga sumbua na tumbe ko deal na such a person nuntu na ndena yatwekere family inyeketha to nje yenu katha isi stokupo chiaraniri tu no ethiro umbite kwethiro kimenyore o relatana na ndeto uju tabu chiaraniri tu no ko bat na to bati kuthithia utikeje kwira mutano ngina kuthurire nuntu maybe atono uipawe na chiaraniri tu no mbi omba ikoithro na tombe ko deal na such a person nto ndo ataibu iyo nande purity twire mutegeri woro bana atu atiri thaira wonire kesi ta iyo mtozo were sumbua nyumba yaku thaira bokarire nde kurwa sa family mukuru na mwekuru no bati kureta this issue kinya kethe mukuru okwo ate kumijuka yeri serious ugo no bati kuresta this issue na kethere na kwendete na bati ukuthikira akaigwa ngania na gusumbura na boka karande gurubu bairi pote aga solution ye unto bobo tumuire atia tumuinge gwetu menya we muthaka no umurie ko kwenda muira akoro iza gwetu nukui utibati kumuira ukamwira eje yani atibati gukano kwira kwenu ende kwina mianka ire abati wanka nabo bati kwaria bubaire bugetikanĩria menya ugwe mwana omwari no withirwo ugwe nyamutano nyako kwenu nyawe ngwari sumbua so nandi bukaririria kesi ece ihura yomba kweja kuma both sides inyake they rutero mwe kuma nyagwa wenu no watu kweja na akasumbua so nandi ubati kwaria buri untu common na njire ria bukambo sovu na njire njega uria muntu ura wao atithura muntu ucio na muigithia mwire ati purity ugo watu kwijaga nyumba na abati kwithirwa amo aimwarairia arwe wengwa mutano nguna no bati kumwariria nontu ugo mwariria we ugo kajuko na njire mbi kwou nandi kiria kirio mutano nguna na mwaririe na amwire ugo tiga gwita ukuruka irai mwekoro kwa ri bedroom etaira sitting na mwira ri very serious keke ugeta kumukuruka irari bedroom ugamwetera akauma bedroom ira bedroom ni eto tu bairi teba uto tuinde ni eto tu bangana ni eto tu bairi so no ntu bweto migeke kuringa na seriousness ira kamwe akamukania nayo ura wawa akaigwa na ati mukamata buthu indi ugo geto mukania wegwe ukajuko na njirembe kwo unande mantu jajaja kaja atwikaga and with a lot of care yani umenyerete utikathurane na antu banja bonde no ntu fathamo ti uthu urejete gwika utirejete ugo wika uthu urejete gutwika ta kana utwika yani mutethia kwa njeje na njire imwe kanengi kwou utenda inya wengwa kujuko na njira mbaya
Imbetha nkimenya muthoni ikwithirwo wina nthoni na muthoni neje na nthoni iu and so kwina antu betherawa botonya na nja of which ni ukubati kutha gukari and guketha gutina nthoni iria muntu akeja kethi muthaka geta kwaba mwari anyhow ibubu muntu kutha every time every day na consequences cha igita rio ndeore uni iriku na ndithaira bogatwa gwitaga njaira ntuko cionthe no ntu mwana wenu naguri nao umenye na ndi problem neji kwithirwo na ndi wa too much kinyo cima riu utiro rikethero rio ria muthoni ura tugire muthoni thoni utici koneka mutegeri gwetu kwou that frequency kana wita kwa thoni ntuti thoni ile ikaura no ntuniki neka were too much wina thina no tina thina uri aja igita rionde yani utikiumia kimenya kuthira ugo tinjeje na ndiko ukira kirio nyagwa kethia no kwenda kwegwe cima etanja ire muthoni na muthoni ugeta kuna nthoni iria ciagiri na ugeta kunyumeka gita that weta njere ukonekana ugweta mugeni tiracima withirwo kogurene kuraja kana kamwari okwagurirwo kuraja nyakeja kwithirwo agurirwo gitone ugwe chukia njaira ne muthoni na ugeta kuna nthoni tutindaku ngina ondaka ngina mwari tuko cionthe tuju rukitha asa nogoro na ukaria rukire na tha mugwanja tuju ugoro tuju icima ria rio thoni ikaura kwou kiria kirio menyera witage njaira nyuma yegita nontu bo gwika nthoni ira na ndikenda nthoni ira cigatura nyonto akainge anto bathithagio nthoni ecima rikaura nthoni ikaura arangi ukone nyanto bakigwatanira ibanga okay anto bagatiga tabia ibu cha kwitha rionthe itukuona na every time ithora wina nini kavalu ithiraga ngakwira ibwaga sana mutegeri takatwethera tukithiria gatumbe kwitha tukita break itucokerete Eje ni Wero TV. Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku Samba sera igakandikega nambarie naciarinde murie gikomanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwa kamucie Samba sera igakandikega nambarie naciarinde murie gikomanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwa kamucie Kega nambarie naciarinde murie gikomanwa ina kwe ngurubu nemega ene gwa kamucie Samba sera igakandikega nambarie naciarinde murie gikomanwa ina kwe ngurubu nemega ene gwa kamucie Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku twina kwithikira guku nene tukibumenyithia giko kia mzee George Kabayo Ntomboroki arari mutana wa Mututigi Ntomboroki na Mututigi Naomi Lila arari mukuru wa Stella Karoki Kabayo arari ithe wa Rose Nkirote Nina Kamathi Nancy Mwari Pauline Naiture Mututigi Nicholas Mutumana Caroline Musyoka arari Juju wa Murangiri Irene Kome Mavo Max Jones Tasha na Stella arari Kijuju wa Fabian arari mutana ngina wa Nkatha Mututigi Mithika Kayanania Kirito Juma Mututigi Mururu Junde Kimanzi Kaniki Ilau Dhairora Kichunuku Kalawa na Kaunyangi Merijo Karito Meri Funeral Home tukenjuma tariki 23 Merijo 6 mwaka juju na kigongwana kia maromba gikathirwa kanisani ya BP ya Miraki Methodist Church Kianjai kwa mbilathenya cha muthenya na nyumene Merijo kano gukwanja kwawe ntureni ya Kianjai Baba Jojo niturakwendete ndi Murungu akwenda nkuruki no kabwa gatheri na Kristo
nandi no wikire ntumiri eku ya muchemanio kiatho kana untu bwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amo na ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionthe na chiringi 15 akio kiugo ntumiri eku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionthe kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumiri je kathoma gwa themo chiogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Eje ni Weru TV. Ibwaga sana mutegeri wa Weru TV nyontwa kwithirwa gwatanirite na bautwe tugucokera na ro turiariria mantu jegie in-laws imbi iretaga mathina na in-laws na imbi yumba gutuma ukagirwa nthoni buri in-law gatuendereithiria au nyonto mama gutwira mantu ja maingi ketha itha ici bethirwa gikinya ketha kumagaruka ni kendo kethirwa ukitanuka dito mbeto purity nguta tuna mama digital mam karibu sana. Asante, na rira wethirwa uri in-law endene anja ya mtu ebera thina nyonto thina ichitumaga ukareta nguto ukareta kuthura na kukwingi na kweberana na uthu na we in-law na tutubati kuthithia kampumbe kuthoa nkiuria mam itwaririria Antonera angi kwina mtu usumbua na ugwithirwa gitwa mataririe ja mathongine ja mega na tubati kwebanire ari aregere kuigwa buru muntu ni isumbua na regere kuigwa buru na mbiririo kuguta na kumenere buru. What do you do muntu na kumenerera no kumenya na kumenere ketha imwe kuru akethra akumenete nyuntu maybe wejire nje na mwana kana ugurene na wina mwana ukethra ugwe kukumenwa. I don't know why imbi ikareta imbi mtu abati kuthithia as a woman uria ugurirwo endene njeji na ndikenda arikia njewe kenda uthoni pura putikeze gutwika nyonto bwa mena ti antu bairi bathatu na nitwiri kirimandiko ati mwe kuruiwa wakaganja na te mtu abati kuthira kithithia mbere purity antu au ikubati kwithirwa kwina maromba muno nikenda kinya ukomba kumbana ndene anja ii yaku nubati kwithirwa wi mwekuru very prayerful na thahira ukona ugo buti kugwatanira na in-laws na riro ukona kwina tumantu tukureta thina iguru riegie pengine urabu gukarania ndene anja iji ugwe nubati kwithirwa wi muntu murombi nikenda kinya Murungu akomba guintervene kindu aiji thaira ugo kethirwa mwathani intervenete kindu aiji kana atonyerete kindu ayi yaku Ngai akata na mbere akibagarura mathugani ukaora na wone ati bambiria kinya gwengwa gukwenda na ndikira kirio kiria kuthithia inya wengwa tumantu turia tumba kubakenia nikenda ukomba kuitikika kana guitikirika ndene anja iji ukageria kubathura nontu pengine iba kuthura miabo ambere inkwirire kabere anda kwira tibo bakwendete ugwe imuthaka ura wakugurire no kwendere na wendo bura bunene yuki mukuru gwaku no kwendete na ira twitaga natural love kwou kinya wona baba te gukwenda ukona muntu wagutwika sumbua bururu no bati kinya gwita kinya wengwa aciari baku bugwatanirite na mukuru waku mantu jaja karirirwa ethirwo ti muciari then no bati gwita muntu uria bara baburungamirite muranu kana antu bara bu respectete ndene community bakeja bakabwaririria untu bura bukarirerwa na bugasobwa kana yani untu buria bwataturigwa nikenda bukomba kwenderea bubwega na nja yenu nuntu bakwithirwa ati thairia ukona muntu na ere sumbua kabisa kwihu ugo wi muko mutano ukaria nyorita muntu uria akurume ethirwe niniro omba kinya gukuruma ethirwe ni brother iniro ethirwe sister iniro no akurume na ndi na gutimana
jabukinyania to that extent chwa kana bubaire na mukuru waku chweni muntu uria umba kubutithiria counseling nyantu bau beti kenda bomba kureta yani bomba kureta ngwataniro gatigatine kenu bwinthe ni kenda thiri kuonekana ndene anja ici na ikenda inyawengwa ukomba kuenjoy marriage yaku nontu bwa mbere teka wetite purity gutetagwa teka wetite kurumangagwa kou ithiri guchwa thiri na inya muno ura kumbikika ni kenda ukomba gwakanje yaku kwagirite aya kwina ntu bungi bombite kuthankiona bwina matharau antu bena matharau sana sana nyontu maybe mukuru na kwire na ugo wethirwo gitigwa njeu ka mukuru na kana moe kuru na kwire wethirwo gitigwa ndene njera na antu bakona jaka uti still in law wow nyontu mtu na thirwe agitwa imwathani neta so onto popo bokwithirwa ndenge ndokania anyway it is very sensitive bokwithirwa kinyerera nto bakuringwa mbicha maybe akwena get together maybe kakwe ungi urakua onyuje kuringa wa mbicha mantu na jajau kana kwe murano jurio ukona bagetwa na marieto ndi uri agatigwa nyuntu mukuru uria watumagetwa no njeu kana mwekuru uria watumagetwa no njeu ateo so gwakara jakainya gwoteo tikurungamira kana onto bungi bwa onto jabubu muntu akwe mwekuru wena akwire kwetha kwina jabiatho jabi utegwitwa nontu noririe jwa ijaka tu nya gwoteo so mam ndengendo kana ni mantu jau inkona nukuigwa kuthaka umenyi mantu jarajario antu baraba etawa baraba antigwa ibakurukaira mantu ja momo mono and so ni murungu ethera wakibateria and so ndingenda wariria mantu jau ja kutharauliwa kana kuonwa matharau kana kuonwa ja ugumenya uti wetu of course so uria wari wetu netire na ndukagirwe etumi bwega sana purity twire mutegeri mbere ma thaira muntu atigirwe mwendo wawe untu bura te kabwithora buthongi muno ate akurwo wendete gutigwa kwou ithira tu iri accident muntu agacipa tari mantu neja jaria tuge baba bethera batigina we please kethira kuri untu bungi very sensitive ikumenyera muntu uri antigwa ethiro intigwa ento murume ethiro intigwa mwekuru please naana very sensitive na ibu bati kwithwa bwe batega na njira yagirite nontu kwa mbere nkoro ira thaire gaikithara iguru riaku umenye ntigwa mukuru wetha roi murungu na murungu na mukaritie muno kou thaira ugwo gwita kinyume na muntu ura kana thaira ugwo kumuthukira umenye murungu agutegete ametho jojairi murungu na agutegete na nwe umba gukuringa kinya kathanju ga ukuria mantu ja ukuthithiria muntu utigi matharau kou thaira bakuringwa mbica mbuga pengine mukuru ura na akwire na mwekuru atigwa wenka naana recognizeni mwekuru aringwe mbica ai family iu eng'ania ibaringwe mbica na inyabo bongo baigwa ukweri itukutuika recognize ndene this family inyakethia baba wetu na akwire kwou ibabati kinya bongo kuringwa mbica ibabati gutuika recognize ke mantu jonde kethe biatho bigwitanwa inyabongo ibetagwo bare obongo ure nontu niki muntu ure teka atigire njeri nderi nyakeja kwithwa indi atigire mwekuru atina kana mwekuru na bati kutuika recognize ja mwekuru wawe na ageto kiathone kiria nya wengu ogwa kaigagwa ukweri ngotuika recognize ndeni ngwa ngotuika recognized amwe na ana bakwa na akaigagwa nya wengu ari proud of nja eje yumu recognize pamoja na kwithirwa ithe gwao na abatigire kwa purity mutegeri to mwire ogorobwa na arua utebati kwithirwa witegaga muntu uri antigwa na rito ritibu mutege na rito ririega muthithirie untu buri okumba mutetherie na ari okumba
nikenda kinya murungu ari iguru matu ni akomba gukutharimira nyontu bubu nkaki Ima. And so ukwithira ukiarire mantu wega nontu bau antu betha batikwendwa na bakiarairwa buwi igwe oragire my brother igwe oraire my sister na mantu ja mengi riu na bakurukira mantu ja momo sana ende murungu nethera kwa aria muna abo kiri untu bwa in-laws mathina jara ki kwina miunda na nti kukethirwa no tukiarairinya ntigwe baba nontu kinya bo ibona wa menya ti wetu and so kiri miunda niretete thina mamu mono nontu ugwe mwana omwari nontu ugwe ukuguri njeje so kuka ugwe utibati kuthwa wina munda jabangi na thaiji tirira aria tene muntu era wana aria uguru ino ona munda ikuthukagwa ugetana so ugakarwa ata izawa wiru get out ugetana angeta kurara kwa brother ukwa hane muntu arendo space ewe and so kiri mantu ja munda in-laws iba kuthwa bena a lot of problems nontu nukuona jara jo karika ome na twithirwo kiarire mantu ja miunda properties kakarejire nje tuna ikara ikumirire into bia babokwa na gintu kinge kira gikurumana nde batu tukugitirwa miunda iba dad betu as women na nderenge ugitano ibugitiri na mukuroku munda na untu bura bukareta ruritho kiri the brothers na twithirwo kiarire mantu ja mbere ma mbuge ibo ya purity nontu bakuona kwagirite twaririe gauntu kau nontu miunda te especially muntu agakua ni kureta thina muno in-laws bakathukirwa kwatuika inya ibakwingwa kwatuika inya utikio bakona withirwo ukimenyaga murungu no karia ntigwa na wamba kwithirwa thaira ukorwo ugwe na ntigwa iria murungu no umirwirira pwega indi ugu utiumba kumenya kethira murungu ukumurwirira ukona ata mantu jakagoinda jakukarika pengine ukona kinya muntu akua ndene family ukoria keke na atagwakara tini atagwakara thaira ugu ukorwo na ntigwa murungu na thuraga mutegeri kwa ugu icokere no ciuria atiri imbi ukurwira na ntigwa ya muntu ntigwa mwekuru ntigwa mwana ntigwa ya muthaka thithiria muntu ungi uria ugwo kumenya wenkwa wenda kuthithirwa kwa mbere utukoriria rungu rwa riuga ntije inya imbi purete antu batinda gutumbukira utheri nontu bwa mbere uti muntu ukoriria rungu rwa riuga twinthe tugakua o muntu one gita riagwe so nontu bwetu migiki respect intigo eretigirwe menyerera into biawe ketha gwigintu ukari kuona na bati kuona bangi bakiona ketha imwana omwari utigirwo na mukuru we na akwire na agairo kira giukarikia mukuru wagu nontu niki utiro mukuru uri akariuka kairi na agairo kira gikiagwe na anganirwo na ana babo kou tiga ugwe gutuika igwo geta kurwa na nja iria kana ugeta kurwa na musiere oro utigirwe ugwo kiugaga ati utigintu akona ugwe thaira ukarwa nawe umenye murungu akuriya no utimenya akuria na njira iriku kou kiria kirio ntigwa ugoro bwana aru atuge isimenyerwe ugwe taira ntigwa na njira ira yagirite ntigwa ici ni nkoro property iri yao wethirwa gwigintu mukuru uri atigire ntigo ero ni nkerwe itubukagerie ni kumutunya nontu bwa mutunya muthuro murungu ukazona urakathiria kou nandikira kirio tuga ntigwa ni menyerwe na utiona mantu sai ukarikira mantu jatibugi nontu bwa kwithirwa no menyerete ntigwa no bakikiritie inyoke ya kuigwa antu bakwaria mantu jegie kutunya mwana ntigwa kana mwekuru ntigwa gintu please geria kuthithiria counseling muntu no ntomba kwithwa inya ni umenyo ati nabu nikenda komba kumenya no menye thaira ugo kona
bakarite bobwega kinya morungu nakoigirwa ari iguru matuni kwou menyere ni ntigwa ntorene cietu ndene nja cietu nara kunthe twina ntigwa ibamenyerwe na baegweci maria riri ao purity ibwega sana mam nyuntu bwa mataro ja mega na tumba kwithira tugikinyira mwicho mutagerwa Weru TV nyuntu mantu ja jonda twithira tukiariria ntuko na ruija kwa affect sana sana antu baraba gwitwa in-laws na kwithira bukimena na nyuntu bwa gintu giteara kiri nduritho icho rukunu ketha wina ruritho na in-law ku na nyatiji ketha wina rumena rutikwereka na mantuza kaleta thina ndene nja ya kwou aitwe thatu na kwenda na guku ingi kiri in-laws rito mbeto wa Purity nguta tugacemania igita riu ringi mwathani akiendaga.